ken to ne wutri nga wonta gusurunga famun mo we anara kan hilli salli ken to ne shafi bari anna wa hoynya ken to ne wutri inam hasan la bas shafi inda wutri kana wuronya ni yusalli ni wuronya di wasalli ni wurondi akana konkonga naro amma anga gri anga watu nante anga nati alla wo shafi in sallini arkanu hilli na wutrin salli arkabane fajri arkanum billi kahay arkanu karagi na soban kita arkanu nyeri ken kita andu kiyamba kennaga anga su dabarne ken an takitene shafi umbugono anna wutrin ba ne salli kebrenga ken ka hana kan takitene wutrin umbugono anna rakatul fajr salli anna soban salli ken ka hana kan takitene ora ken ko sizam ken me bakana ngo soban salli yani in qoto me wutri ni shafi inda wutri sunna nyani me wutri nyang qoto shafi nga ken sabura aga nati wo serene am shafi mbakay am wutri mba ni salli aga nati wo serene na andangi kendi bon rakatul fajr mbaraje nan qoronta wutri nga okuma ko akili ragiba makka sawara himbe barajan qorengani daiman aw anga ko himbe holin al awliya kini baraje qorenga an wutrim bakano an raka fajrin sallin wara ko siza wali ngati o serena na liri khari kani fardanga kibran ken dabare an ke tokono hina assalamu alaikum dilan turun ada bismillah ana kabul wadenta ndawa bakarati ndawari kana sahaba la kale tangana digan ni ambara hen ma ay haram war me himbe go mun nam ma sawon sali halle ho go na sawi aga worno am pajiri sallem ma jamandi ken suni makruhuma haranga ma diga di no go anga na to anya go aw ngana sabu anta gemme hajiringa ken suni makruhni hal hiya al-illa min anna mbuguna ndiga ken ngana sabu ne hobwa am wotrim barajenga ay kemako sago ngol salli halle maga ho dabari himbe ngana sabu ina lam pajiri maga ko ngana sabu ina lam pajiri maga ibanga fajiri ken qoto kenga anna heri ngana ken tokono anya kemodi anganati alla farengari baka kamundi wakati hana biga kenyeni sobanye ga kimman salli sali hana yan salli nam basana hingo jongini ti mogon tuye donc malika li nan gemudi sali hana ni na mogon kada kendi laga sara hoturo saw ho soba keso sulu asunu ngondi ti sali hana be kaza ila kita muslim ya taqul sa'i muslim na'am bita magan trendem nya halle malika ngari salli hana be salliti allah farenga yen salhana ay kimma koni bidotumesu kimma koni bidotumesu mendi ken koni minamure nyari riwaya nu wonde age mi riwaya nu wonde mi disme kimma koni kendi hada غير وارد هذا غير وارد kimari ken koni himbedi honne kenni minamure
ay atambo ngorna nga me atambo ndawtini atambo ngorno serenga nga atambo ndawtini atambo ngorno serenga serebe ga wat nan di honti ma an wasu mun tenkitana akan tanya na amma koto e kore atuga wakati an asu mun nanya onyana kunni ngana ndiko mi ade awa an asu mun kibra halle natuga ngana ndiko mi makitana bundi lenki kebile nga kota tananga na kitanga bundi di ay antanya na kunwa ay alla wa mundunu koni na atuga kota nga kibra ngana atuga kota nga agantanya na degu ya korea kibra anda dangi anna atuga kamane nga makita lenki ngana kita kumare kumane halle na abundi keni ay kentare wakati ngene anga nyani wakati ken ngondi nga atuga ngende nyana degu ya korea meya kibra nganyime nga to kono an kabana ngina ngi nyime ay bo yare ngana tare salti ne ke ngana kare le mege ndani na mure awadi akani hada na saya awadi na utus kiyenga kanum ma ogawa amalahiri ngabu ho ga nasara suwadi yo basana na ga mun yilenga nge ma anta kota ma konton de ga ndare o ken kalenduran ko nara ngange ni yilegume anyi ngone kale awadi ko mina mure ndani hada na yare le tare ke na ta ke jine gale hajirum bu halle ay anta gen sinan kalene yo nga kezu ko ni khilafu mo baka ku mo ndamu yadi kwa o keta o mangi ni yili khore gumi yili ngam yange ma angi ngondo na na bundi tan be suri ki tiani kwa yili ngam yange ma angana sikadi tamati mewa ay anga nyume ma himbe ga kumana on ken kapai angen sika ngeni soro tamiyai yalna muru tam yalna tamu kenje wa minda kabwa kenje ke ta kabwa ni amo bani kapai ay anyi me ma himbe ga kumana on ken kapai yawo anta ho kapai kunu ngari anyi me ma kyana kumana on ken kapai bo koroni le me na ma sa koroni le me ma sa ada awa biari wajibi de drama an gore drama ana pale mudan de asun na buni asire ne ma buni ga akarungo na buni akadungo na buni akarungo na buni ay mena buni ay mena khalem buni an gole ngana khalema wajibanga ay ay mena buni islamin yani singan islamin ngazo mure bani ni mania ha mure bani tar bani be suni kay khalem buni be suni khalem buni yo xamu an yema khalem buni akana de tira khani khalem buni sire bende terranga anga watu an karongo an khalem buni na awase anga watu intabuni anga wonno ko be anga buni no mina mure ko ni بسم الله بسم الله ذرية من ذرية من يا يمون دبكون ogara yemmu be wutu kapanuhi annaka hurin di ngodan kunye innahu kamaga la tattakhidhu min duni wakilan qaratun huwa nuhu nya kome shakuran anya kufanda daiman anya alla kufana kindi kema ko ne shukru nuhu raman la yawari wujine sine tankarage sine halama la yawari mi alla haygara magankuto kana shakuran anko angane qota di afamu annan sagay alla ni kata qoto ni dina ke agara to ke kemiringa abarka da ko harsan natika anko angun nuhu qota ngandara ngo simine nuhu ya alla yimeti ti nuhu ni barka sakunda na an kana ni wujine sine tankarage sine ke mbana war la yandi me ken su ko mande alla haygara magankuto ti ku fanda na nyani
basa nu saunde ngai ya kota beri andalu Allah da awa double ne ko wanda bakari agara kempe ni ke haka ya kibrin har sa barkada na kota ngandari an Allah ku fana na simme ke aywa bismillah وقضينا okura farina unya بني kata israelan ko nga tawreta ni الكتاب woti tawreta kitabin ni woti maga bonondindi aywa shami muyendi ti kutayenga tanu hilli ولا تعلم maga udagaran kara urginta ya ke korenga ni ti bonondinga فإذا جاء وعد hanam pakatin ganda kinye بعثنا wana عبادا komeki agai عليكم لنا kunne ku komasurunga في بعث awa yani lana kun oku komunga kunni gajange dungeya شديد igajange qotene de irawagai فجاسوا kunga gargana naga kari migaro khilal ad-diyari akanun naganindi konni bega wan kalli ma warno debendi nam ambugundi nallo kumpuni nambugundi akella wanga de wa kana wa'dan kinyanyinai awonyana de ira bununi ndinjopa ira jopa mi gawrde zakariya kari alla rajalu tawari ya adi kurunyugo wala ken qisan qara da deben kara ni riga nambasli muqaddasi negamde suleimani gara dakabanan taka mogobe na sukara na su kolongoti dakabanan ko su gawai kange gore ana ka hamda adiga ta su ka hamantega rasu diga ثم adikem balle أردنا الكرة ora aywa saga wa ora larawanganden sagandi لكم aga dangane kari عليهم aywa konnu ku kam aga katiya kamunye de sine halle وأمددناكم kebirenga ora aga jidi tina buren gabenga arule nyugo gabenga oda ampunya nafiran himbe jaman gabenga ni إن أحسنتم wata aga da kari aga nda surone dibatiyenga أحسنتم aga da surone nya لأنفسكم. anaga yime ada abaraje lagara aro adunam وإن aga nda أسأتم gulle mborondi kari aga nya ga duide فإذا جاء وعد bila الآخرة kebel awalla garim pakatinga kinye kari gara bonondi nya kari ليسوءوا kebirenga odai wujuhakum. ora nya kadi ida oda hoygo nyi ya himbe ga ijatin sunondini وليدخلوا المسجد keta konnu ngorni na lo batli muqaddas misirendi na guruja koy mogombe Dakhalu igaro ta awwala hananga na marratin. guruja mogombe وليتبروا ما iwo honsu halakini Halaw. iga qele wundi ken kam Tatbiran. tatbiran halakinde ya Asara. kinyati yahya kallenga bakhtan saru keblenga ken kana wariya عسى ربكم adi awsina ga kamanga أن يرحمكم anaga hidna ke dangi halle aganda tubi وإن عدتم nga alla ganda ga hinna aganda sage kharikata bunundenga o sage na kare na kumuta na waragai wa haka amma girkem wadi wa daiman alla ganan ni wenya yahudiyan da iwa fisikini iwa yada na yo alla kutana alla na kome wariya himbe go fanku tunu bakiya gande kini yahudiyan diga mo وجعلنا جهنم ora jahannabanya حصيرا baydoya للكافرين kafirin su ko hamantenda hasir baydo wal muhasir aywa e kason kombe hubusira a kahirin su kason ni jahannamai إن هذا القرآن adige qur'ana aw kandandini kata killenga ken kille ayan telemunta ويبشر aw mu'minanu nyagalindini kunni yemunye kunga gollini golli surunga nanti baraje wo mu'minanu da kabira ken qorengani وأن الذين aw yemunga khibarini kunga nda tungoni tilagarai awa kunni nanti orayanga qate sawkunda aliman ken torantenni ويدعو الإنسان adi serin nengo ay wa alla nyagana بالشر ti bonenga anda nyonkira liire bane ana digam burunko
ani dulanga ani yawa ikorellanga awa ana ire mullanga anda nyonkira liri amani gan kabana kenya ken sirehe ka du'a دعاءه koy adwa mogombe idudangane te khairinga ken sirehe maka khairin du'a wu aro bonen du'a nyorondi khairin nyamundu duda kaba amaka dulanga ken sirehe anna honu war hugandi kita ngita kembono digambure haringe magam baganin sara buyi me ma waringe khari akada no mo akin ko kibi digan sire bismillah وكان الإنسان ati hada mare minya ajulan inya qrotinte hada mare minnoni ajula qrotinte kenta qaba aha himbe ga yankan no ni bane kennan kusa ganya wal kenta no qroti an qaba harama rimme anna nya mutaanniyan fil umur anna hinu nyati hakriya na nyati mulmuliya na hinkin allai kibringa angul la hayana dunadi la gana wala ntan ko hana wono amma qroti ma ken dabari ma qroti wadi Qur'an da ko anda tamaime nanti hinta nyana i wakatin kade hinga katinga ndakin bane aw nyana an ganda ikin nyaga wakati nyani ma andal lungira wakati bi ga wanyana on ko ma khoti bismillah وجعلنا الليل adi okuda aywa wurunya والنهار ado kiyenya آيتين aywa odinya ayanu hilliya iwol okullani yenya koyni besuka hondenga فمحونا آية o الليل haymani oda wuron tagumancen burunka biten o wurondi وجعلنا آية oda kiyen النهار tagumancenya مبصرة kinni an ho walle adi kiyen paisiza kurayenta ho honta besu ya ho an an pakinya gabuni o wuron anda kiyaga ke kuray diga mina o ko ana kuray ke burunga da bakano na biten ara batendi subhana khaliqun nur wal zulmat kinni ka bako kore biten ngandare kuray diga mina kuray ngandare biten diga mina bismillah تبتغوا فضلا ورا ايوا كينيا قرينا كوسابور اغنا فسون داغو مندو كيني الا كما ان يغو هوي باني كبرنا هونيا اها ان يغو هوي ان تاون كونو اندا هونيا كنتا كما كيني هونيا وقت ني ولتعلموا كدا غنا تيتي وروندو كينغا سينين جاتينغا ارو جاتين ارو وقت جاتينغا غيندا سكولينغاني ما سوبينغاني ona baka mere khamo ke sabara kuray baniro bite bane ona du akota bane ahillo gana dange bito hilli anyeru koy ken nagato qaso ken tamundo hillo sine o hintunu ke modi bismillah وكل شيء ati hada mare mungalla hin ho hosuya oda fotam panji awan abangande agola hin ho su ko hamandega o ma ho to agara bitidi ora su kina gai tamgo langa kata ke wakati sallem pakati hijum pakati sumum pakati yagarulla dam pakati jakabu wakati andina pindan dunampi asu an wadati nyorona ina fixe na wara aga su ganda bugundi kem mogondi aga su la hena gollundi ga mo mektana ke sunyati maniya wurondo kiyenga bugu medi kinyana ke sunna ndaga dangani bismillah وكل anna إنسان tusrin suide ألزمناه طائره kebirenga ora kendi yelinge ngarameya an yelinge ngan kebeya kebirenga kingina alla zimine de في عنقه awan kannenga makada keni arabunu qur'ana sehe arabunu nyibe go hin konni mo gobe go hin pamu mo gobe aha arabunu nganda alla murda hoyugonya woy yelinge mpayni won ti dilliki sun wona ti dillikiti ngora debeya ma ngora kinde ma ngora haju yagare munde nyani nabure munde nyani ngora sehe serndo be naga mora kurenye ma ina yeligem pay aganda kampi do tayinga nan tagu do tayinga kendi mo
anda kampido nogenga nalilo tayenga kendi moko a kampi nogendi nandigaro nogenga kengurewi maga a kampi tayendi adigaro nogenga kengurewi maga atago yite kandenya kamawa ma atago yite kaynya kamawa awa yite ko akayni aw yigene manda yigene wa sase ngay wa sase ntaywa ke sudi urewi maga wa yelu ni me khanta bana ke yilingen day kenni ke yilingen day kenni ke ma yilingen qasa kanne anda qasan tayendi ma qasan nogendi ma kampinte yang qasa ma qasa yite kandenya kama ma yite kaynya kama yite lemunte ma hakaza asudi urewi maga ko yonu gandanya wotini ti kille ngol gono ko yondai wo saga on ke kille sre ko yondai wotini ngoke wakati du ko hina ida hinjongi yilinga ma yilin sre wari kedi nda yilin sre wari kedi kebrenga Allah wa mun dani famundi yilinga nyime gani kebeya aha kebe Allah wa mun na ko ni sere sugo sarene kebirenga anda nyilenge nyan sarene ko o meti yilinge anda nyilenge nyan sarene kebira umma jigi meya ho gara kome kita angundi anda nyilenge nyeni angara ho kita angundi anda nyilenge nyeni angula lingin tawo nangi musababa nga anyilenge nyeni arno kusini sere bi nya galama jigi kai anga bi yimbendi angile ngene omi ugunwa iwo hosrendo ho burel tunu ke mo yade arakida ke mo di sun gunyi me ana ko ne ke mo di kaza bismillah aji kullu insana sirne be suide alizamna ta'irahu qur'an lazimin di yilinga agawa kannenga wa nukhriju lahu kebrenga ona aywa bugundin di siren su ko mantenda sigen potanga sahandi hoya yalqahu kebrenga aw kenge mallema wono aw sankiniya kebrenga an yilinge kebe ga wana adam batede an ndari dunadi kengolle an kenya nyana kengolle ga hosrenda ho bure malikanu kenya sahana kebrenga kempo sahande lagana kotanga bire nyugo worni hadama de minga nakara iwa nyana agusunu nanya darenga nara kamanen kannenga lagara ya khabur no gondi lagara kota arawo gilli awri way nyugo di ken dare ajulantengo la arsule bire nyugo ken lagara kota nga dare ko jognirni be su qallengo gemay sere qallen ta gemme sere qalle gillar ga mo aw tuini ke dare kamane khairin ama wal ma khairin tamma aya ngorni ken ko ni amma man utiya kitabahu bi yaminihi hakada amma man utiya kitabahu bi shimalihi hakada wala wara dhahrihi kibira kendare kinyam gompa ki aw ko nan daga ni besu iqra kitabaka anyi mena ambata gen qara kafa awa awase ti andu ya lengi ko take sedai andu kamade anyi mena andu korosi anyi mena khara aha lo qarangurin takendi maru qarangurin takendi ngema arabun kanne qaran takendi ndaram kanne qaran takendi allah besu sirendi ni qaranginga allah ke qarna ngosi anyi me ana anyi me qalle rapport be go anyi mana qarna anyi ma rapport anyi mana qarna ken suwadi ngosi ngosi kembi agi sallallahu alaihi wasallam ani jatari ngana kemo godi ga kemay sagene Allah sallallahu sallam ani taw mon jarige nyana ani taw mon ca sire munda ani bigara kebe ko ni nanti nyagi do ngani kebe yando kinga na gemu awsrono
nga aga manya andu kinga magemu ngeo sagane parce que ngatu ngana diga anta surno ay ando anda gemu aga wo surno diga anyi me maganda anda gemu anta surno diga hasa o kenya sunna Allah sallam ayi tag mon jarige nyana nka may qarni ti tag mon ya aga anda tag mon sire wari aw nyagalni aw dunkarne anda kenta na kawari amaya to kono ani diga kimme jate go sire maga andan sago ngana gemu aw nyagali annan diga nganda ga magemu hana ma to kono diga kinya sunna besu yi kitaben qarna besu kini araforuna golliran kananke kaso ma koye himbe ganya golliran awa sahana himbe ga wa kan kana kane arawrano awa karna ngalla kana kota anyi me be gara gollinya de anyi ma nanyi me directeuringa anyi ma nanyi me yumankenga anyi me yana anyi ma raporun karna besu yi khallen karna besu بسم الله من كبرنا الله تيمي بي اهتدى aga kande annama akande mbarajongo ayima dangani yimmi biga aga sanku nantunu annama atunnege alaiha abidu kamade ibrahim ke mogadi angana tunanti langara anyime ya anyime sedanga anyima na anyime karna kebrenga awa wajunde geni annan kanu maka honya ango yagunu ango kanna na himbe ko jamandi ke todo Allah halle annan todo Allah faran palle bismillah nyonki junu wuyementa wutundini itana junubunga de وما كنا obutum kamanya yemme su yangan katandane makonda haraqi kebrenga keni harun andari on tokidi bate harin andara ngam tokida bate himmindan kata kempalle kebrenga anyima bate nyonki gawono junubunga way anta hotona khalle utunde nda junubun takoy sere gana tanda kinyangan junubun utunu ngote ay Allah maken ko ni Allah ti sere o sere anyi miran junubu ngome anta hotana khalle utu ngay gana tanda kanjonde ngolla gara Allah ko musurun kanyo jellondi ni islam no kanyo jellondi ni ki ayan tanya na ken jabi kanjonde arubutunde diga mbano ni imana nan bana la kebira hon kri to gonga anna hon jabi ijabunga ayan ta qur'ana di himbe go kanjonde qatana Allah ko musuru kanjonde ngida Allah gana dunge inanya sirbe nudi inta al kanjonde nyana nani Allah madunge tay inta nyana sire kadi Allah ga madunge inanya sirbe di wakinta nyana na ken jabi aya nanti yang katain tanyana mahare gandaki naam kibira kewa ko ni serubinu ga bre waqtiya an binyimentano kifarentano ima ho khibare mugo kunganda nyam mo harbanantiya wakem mo banan har lengi serebe gande ango dunan no kube amma Allah faren kirinde mugo amma Allah faren khibare mugo amma harbane mugo akmanen bire mago kala kem mogodi har banan tay bay sibba suma ngeni Allah faran kirne nan kinya hina anga ma kinyimi ke bire nga anna jate kahir nundi bismillah وإذا أردنا بربي أكون لا مورو أمبارك للدبيا ونقول سكر الدبيك نيما يمني ماري أكانانكو أهونغمو أسينكولانو كبيرا أوي يامرني هارون وتني خراكي دبري ففسقوا فيها إن الدين بكينيا يوبكا يامرين يوبلا
o ko ani hungumunga o ko ani hankamanunga senno ko ada obara Allah haygara hibur nyamundu debenda fa haqqa alayha alqawlu kingana ya bane yanga qata sehna wajibi deben kama wana debe ke karan de kampaya kini Allah ladanga wa kam adi anga bonda o wara kem balagi gilli jamandungonga nabillahi nuhu hal ya gabeni de wa kafa awasi rabbika ti an kamanga khabiran yingane basiran arud quran dane bi dhunubi ibadihi ti ikomun junubunga de yani Allah gati komenda junubun nyabane ayana tu ayaya gena kinga si ati yemme be kana kengandanya aga duna ka taynya mundunu ti gollenga ona kenyengundi ken kamanen da duna di manasha bi gallo da khoni liman ona kengini yemme ngai o gara kella amuru haka thumma ja'alna kem jahannama balle ona jahannabanya duna mundanan dangani aworno jahannaba di abbe guntenni madhuran akatantemu baka Allah hinenga kin hoburan kampanga selebi ga duna baniya aywa himbe ga nallu ngoda duna de o kenkin nan hane andako duna mun nan so duna ga de liman nurin andal lu ngoda ona hukkini himbe yadi himbe ga li o kuda de o kenkin nan nka duna bane mun di la garanta di ati jahannama wan kane de mudanga asre serenni hinge mun duna baniya ango ho nyana Allah garamundo adi kin hajungo sorono waman yemmen biga arada la khara la muruti gollenga wa sa'a sa'yaha agar la gara gollen golli la khara kita indangani anani ken kamaninga al tongondi yemmeni fa ulaika kuma kan goto suru kana sa'yuhum kun gollenya mashkura liga hoy Allah magade keda ila sirni hilli himbi khagati la gara na kalla kendi bane hede wa sa'a laha sa'yaha na gollen golli an kenti la gara mati duna Allah bintange maka bay anga nyunkin qorondi ango komun tonya anga seho se tangenti la gara sehende golle ma megata de wa sa'alaha sa'yaha la gara golli ni may nan jonkoy Allah nam palle koy iblis ay ken la gara golle serebi gande kunnuwa nani an islami kebiran Allah tirango leliga Allah gana kome go leliga bane andu nasro Allah kharasro arno ko hukuma bismillah kullan atike jamanu hilli suka mandenga numiddu oko tonganya kuindini haula ujama sireya alu jama bureke okani sukun min ada'i rabbika esukuni nambugo minna an kaman kuye atba dunadi o yani sukunu lagara mundana Allah nan kunu duna mundana Allah nan kunu o yani an jidini na hoka hamma wa ma kana ata'u ya rasulullah an kaman kuye manya dunadi nan tikin wo kabene sirede ay Allah kuyen goni dunadi kendo Allah wa munda ma Allah ta munda an islamiya an kahiriya an kutanai an batanai an mu'minai an fasiqiya kunta mekile duna lahiyanda khairinda saha kenta tokkiniti angor Allah bate mantaro Allah bate kimma kabasira suya Allah to be gan arrahman ana kinya gollini no to dunari re hinne logon ten kama okay kebidanga hinni ku hidanta noy martaba no sikki angana kinya arjana lemma wa kinya ni awa etongundenga aha kinni mani al iman wal amal wal ikhlas nan tongoni ti Allah na tongonde ngollen dabari nan anya Allah jatin sabu dangani kusiki ga nan men himberi kebrenga kinyen Allah ngollenga ibn oti hinu siki gama men himberi ken kamanan tan nan ti gollenga imanun thabitun wa niyyatun sadiqatun wa amalun musibun limanan ga sabatinte ngani tongonde golle be gani sababa nga
bismillah وما انظر يا رسول الله كن نمبيني كيف مغمبي فضلنا ورا بعضهم تغون نغو حسنوني على بعض يغونوا ما كمبيني ورجغندي منتبانا hankandi untabana sahandi untabana jahundi untabana angene kempayde kenne kawa koyde wala l'akhiratu kebe gani l'akhira أكبر aywa kebre nga kenyan qora درجات adrajanunga وأكبر ayan qora tafdilan fasamun taqwa andu hay nari ogo mobe la raqahana o me kanine nan qoto kinga la gara dunadi onta bana kengo qurain kama wala gara kahana allati ogo me kane mobe la gara kennan qoto duna khalenga tebrenga o duna kalebe o yaga go kenga alla gati la gara khalena qoto kenga kengureni fayambaghi li'tina'u biha dunaha kebre on qabanan toqoto kenye non naganen siti kenye wala sa on la gara daraja wuruginton kita kembe do duna khalenga ndabana بسم الله لا تجعل إلها لا تجعل إلها الله سبحانه وتعالى ku ayanu awarni honu koni odangan tampille alu digan kanu karagani honu ni laslinga honu ni yiten kitega kun tampille do karago من التكاليف أو بيسو كما إسلام نسو يوندو يغاري كومندو هوري أو بيسو كما أنام بقرتو كن تمتدو كراودي هونوني دينا كلا سلينا هونوني أيتين كتينا أوا جوبانا تي الله باني نغونا أوا لغرني لغاري تي الله باني نغونا maka kamane ka ho Allah yi kempalle ambe gunte nya gunte bai maka kamane ka ho Allah yi kempalle ina siri jahannaba dunadi hilla kapana abbe gunte ni aya gunte ni la ngana kana kinni jahannaba kinni kinwa ko ni diga min joppatai na lagarndi tai hinyon kola kinyene kome annan khalas ti Allah ni bani ai ken andanya ampi nyimenga ya mare kutuga wajibi nan kama iwanna hana angandi nya kabandu kube angani tono hana iwanna hana ko anganda karaken Allah banna hana kama kibren hajin suro kenya ko ndenadi nan biriya kama nan kara kama angana ya mare benya ken no gondi annan hankita anganda kabande be tono ken no gondi annan hankita kem palle aganda Allah banna ongo ana mani konni nan to koy aw saranu bil haqqin konni kendi kenga ko ni Allah di farem pakem palle kebre nga saranu pakken yan tokkini parce que langre mawo hibre qore gongondi qore ngadi aw Allah farem diga mundi qul lil aqi waliday yaf'al ma yasha fa inna masrahu ila an-nar la rasulullah sallam ati akol langre menda ti ho ga nalu ngada ananya denga Allah ga rani yimbe langre men ko ga nalu ngada tananya aga lunga da anwi sallini nan kira sumunu na hon sunya batiyenga na langre men ta Allah ga rani mani yimbe ya sabura Allah ga ni du ko non qusu ibane nago birambe ago haqqu nya jatene ana saranu nya kallen to kine ba kunga nasro agemu kunga masro ka ho masro nda kundigan kanu tampille adu karago muslimina teringa mo osri anna ko rengari mo osri بسم الله لا تجعل إلها جغل سيدي ديغا من جون كويني كوي الله فاري من مراد من يمتون
maga kamane batude مع الله ken kapa Allah ta'ala آخر ken ngani kamane tanayne فتقعد anganda kenya annatahu مذموما ambe guntengo مخذولا anya guntengo de basna nyi mi andu jiragini ango yagunu anga wa kelli ana himbe nya anyi wa walli akonto aranta kibra kini aduna problemu nga hilla kape aduna kallenigi bismillah وقضى an kama ربك nyamarindi لا تعبدوا aga maho baninahu maganda iki Allah ta'ala وإحسانا ati agan surondindi ay بالوالدين wadi saranum fil liqayti duare magunga ما يبلغن الكبر ati إما billi يبلغن ay wasaranum أحدهما billi wodubanen dakin yakrisagunga إنك an kellemeni أو mi كلاهما hilli sunya krisei an kellemeni ولا تقل أف maga of koni لهما hilli dangande of ni mani aramu kanandi maga diga me koni himbe gallogonta komi ali fundo faye mo agabi torno hoho diga men gallogo mo i toranga wadi maga kida kille makne na diga mburenga ben kida allogo mo harafunu hilli agabi torno maga kida ko ara gollen ko ni kembe ara sehen ko ni kendi gollen ka sehenne allogo mo agabi torno maga kida kille makne na golle ko ni himbe gabi torno wa hay ku be ko ni habe kahiri habe fasiki habe bure aswam bana kidi ma fasiki ma kahiri ma bure aswam bana kidi anni doare mawo maga diga bure kida ahya nyamar ni himbe tanna kenya isumbana di awotni anna himbe tokono maga kenya saranuwa akahiri nda islamin sumbana di bismillah ولا تنهرهما maga saranum pili magi guhu فقل قولا kebre on hanya na kamo daiman haramare menye ma gundo hawa ngono mo yo hoy wonu nyana asre annan kabi walla kili annan yana kamo aw ke mo ko nanda anna diga menye ko ni dangani himbe gani digam paramparenga bil karam awon yana kundu iganda kille ngare iganda samu an hoy walla nyon ko lan lemme an ganya mo amaram pawa yare muhimbe de an sara kota in kama na kenya wala kana an ganya mo an gana kin tuida an gabari a hoge me higabe de an ken ti ona nya an kalle ge aywa ke mo ga ki kanan ya kana sirewa wa ko ini hakaram to ne besu sarana mo onto anyi wan sarana to ken ko inta ken de gemme mo suri anke na qalle be ganta ge himbe ganta kille ga de aganta jongini alla bage ngade anke na nyamani an ga nyana ko magara kanna mo be a worni sigi cek aranta dum gorne ngoda a ke birangi ta wona ya kambo alla garu a wasa ga ne kata ngoraya ma angi nga na yan tanya na basna anta surno akin ya ga wankin ga anga sare ko ta waya kana kini awrni gam hidi am postre ke aranta karni ruwa da kare wa min huna mukiya sabuni yuwakhfid lahumma janaha zulli anna lughun taqun kampe annake magayanka ihli dangani min arrahama ngoro hinenye annan pinniya kiya sabuni fexe gumu ngotini serebe sarana ngane kahiringa aganati annan digi sunsi ibori batiranga tanan diga sunsi anda tanna bori kui honkiniya tanna kinai basi ken no ngani al qawlul karim allo ken konni ken no ngadi alla rankin kanda al islamiya awo dogonanga ando killenga raro kunda bo kundo anke ngoni sabari bur an kata ina islami de to ko da halle amma nya kahri da batede diga sunsi an no gondi an woti nim bawangi me hanyun woni nge anta konni a bori gira tinjo amunda kiyanya ga amunda kiyanya
an hoygo kinne arawa anda konto ko riar arindia ati khamo alla garu anda konto awa wali honne ibrahima segeti sirunga kemmo yadi bitadrij na khuren ko yiya na borin konto en ko yiya ma ibrahima wotini hadha rabbi sane keninge kamanye mi akaman bewa awa munda na sanen konto en yakoy falamma afal la uhibbu al-afilin sanen tunu kamane be go tunu wati ikomu anda birse kala ya gabuni ni bitadrij qasonga bu ha ke asrendi kyanin kamanga ama ko hubure sawra kaman bewo mo kem mo bana yani allah wo qaramu min kinga qur'ana di anda an sarana anda yam mo ago hubure beede an hubure ke bunen ko inay bire ni gonga aw ngena bitaslim andu kinay yaho an kalle ke yani ako aga hoye ke dan gawa mun na kiro kyanya anin de mai arawa an gabadi aka karenga koinai awa konto ngali to kenga makata ngi gana diga okara mon no kuma ngi kana ma ko na kenna duwa nyaare kunu na hay sikantadi an wa munda an kandiya an kuma na ki golle kenya sawura an ga Allah nya ken boya wunya na bitadrij honne Allah wara wodu ngene amma diga sunsi batiranga bori ke kanu yen sawura amma dema bori ke kanu yen sawura anda nya akenyi mega wo tungudu gare sunu mogobe nampinne agro baka mogobe samunta ko kadi o kenne unda dina ndango sikka kane mogoy godi o ke won hisu bondi di bo ke go mogobe dunan bin so ke mogodi an ngana sawrata tenga na nyam mogo yeme na magayanga dangani an kalle ke be sirengani aworna sudi na ni an go doare ma gon nogondi ago me fama nogondi an ngana tanga nyana mogo gori kinna himbuno inda da ya kin sabun Allah wa nya marni kiya anda saron no na ngana ke mogo yadi kiya siren o mahar na gasre be sarana ngani islamin mu'mina nyani hintuana nyani bismillah واخفض جناح الذل أن الأول لغن تقون كم في مغيان قندي أنصر من في اللي رحمته اللي هنينا وقل أنوتني ربي كما ارحمهما أن اللي هنا كربيا كني إنغارين تينا كن أنيا مغونا إندا كراي ميخا هما نيمدي كلينتا سارانا مباكم بكاسرين لا وبالأحرى اللغة مغوم ودواو نياي دغانين كما اللي هنا كما koy mogon be igarin ihilli garin qorondin tunane yani biran be igarin tunane qorondi ti hinne be de mogo be kebrin alla ihinna ke mogodi sikantadi alla ganda hinne sire ko mi sarana mum pina mogo lemenga ken ko mi alla o ken pitoko akeda alla dungononti allogo mogo serena duwaw ni isaran da rondo ke ta karago allo mo serebe mara habaga ntangure iga kara islamiya ta lo mo rondo ke anna anti alla nyahi ma arni hinna ta karago allo mo kendi andi karantem pakkan sigindi allo mo keni hawa islamiya bo hawa ngarinten aw hawa kahiringa ken ngarinte ango duwaw kinyada ha serebe mara hawa gani kahiringa ingarinte ango ke duwaw nyana da rabbi rahmuhuma kama rabbayani saghira yani bil hidayah wat tauba ngati alla na kahiringa ngarinte pinna awre ni alla na kande warawre arna tubu warawre ngaganda karana ya matubi ay antaka duwaw nyana da kare sere sarana ngati anna khalsi ngini wala dolon ko bo manna ndiya ko bona kiniya an wa hayni akhafu dararain toran ni pilli himbe ga niw on kem payni
be so do dolonga himbe atoranteni islam ko nyimem buguno lemma ko pay aro sarana o doare ma ko pay bo yallin ki kana to ka ko na kine nan sehida batte kenye aga wotu mena hanewa min ngane to ko balla nan ko na kine parce que kina nan tan ki halle kenya na go tu mena hane ani mo ken gatel ligan ansarana ni himbe go ngana sabu ina bondi hane on ken dabar ago sugati min ke mo bane yani ko gani ko bure ya gawanya na bure ne ga worona di on ke gatel ligan ngi gane to ko kinne nan sehida batte kenya na go tu mena hane wa on kenya na mankene balla kinne nan sehida batte nari hakarin ko me kinne ago baka hanewa an kun bil hayni on ken da warnti am pakaranta ko ado hindiga mo nga himbi ko ne go ngena sabu sire ada on ken da bar parce que akenda di tan nan pinne annan pinne hinne ngene himbe go ngena sabu sire ada na bugu ko tayni kene hinne nga lengi qalle ke hede ay ko tarin tondi kanya na sabu ya ago baka hane ni mo kem payde anya kan tay ke botali bane ne wugine yayi ke tiem pay ken kamu hilya boison pay ke ken kame angana ki gana kemini bo oswayi gana dome angem bane gana kemini bon anya kamu kitenda no sisa ko man khalle on kun da bate ngoron da bate honne wa kaza ay mini ka gumeni angi nyak mana dema sisa anda wala wat nangina ndiga ko waya wanke angi nyak mana pini yang kwani dema ngoron da bate honne kaza yana kemori annew kwa annew waqf بسم الله ربكم الله سبحانه وتعالى قرآن دائما أو تلم يعني هكذا سرانوندي هر تباني أمتي سرانون دعاني كراغر من يكونوا خماغان يكونوا ماتي كندين كليم باني من سورة أغنى سرانون تغام مغوبي نلم بناي بريدي أو كنتو arakun tagati hinenga isondomo ma lemu ka taga mo be lemu sondomen tagante mo bel qasaba isondome lemu sondomen kantenya saranu ngure iwa hayni inta hoto iyon ko lan karanteni inta kalama honu ne saranu me dambiti samunta ko kahira ko yime an kana ni iyan kandanti yime kinya samun daiman agar himbe tagati kawai ngawtni kenda ay an kenna mo mais sarano ngona gara kun taga mo be ara kun to yita mo ma ina hikma wadisu asen lemu ne da waqtu asen lemu da waqtu bismillah rabbukum aga kamanga alam ayani tuwanga tihunga kinga waga nyunkindi de himbe gwan sonno mendi lemme duare mawo awatu langere mawo allati watu kebirenga an sonno men qurandi annanya duare mi ansaranda inta kungunu ati agandanya siruya nan tokido Allah halle nanya duare menga fa innahu kibya kin serebe gandai kita langire mi nyanyi sarna bi mai saka kamanan tugo agar aya mugo awaji an yille anya sarana batanan anya duare menga ati Allah taala kana alla magri ghafuran ghafranai sagan dangani sir suga sage kata duare ma ko langire ma ko balle allati o ya hinam maka angara langire ma ko benya iya hadi iya hadi amda hakada angana aya ke Allah sallallahu alaihi wasallam akinya wa qur'anatu dina besu ya awa famu dina besu ya awa wure konni oda oti sisa agara sararon taga mo be aw kentu kenya sabuni amati kunnan digati ewa am hodran kuni kunda wa min huna sahawan yugo nyino awatuna waten qotondi
awgili Allah farin ju kusurunga awra watun ton do qura aga namu sahaba be masaha awra samba sukara anda ha mahimmi awatir ne ulanaga ama sahade ay mewo trene awra samba sukara adiga ni keyugo awaten qoteni aw nyonkim bakeni bido mani mi amane wada ada mo on tirndenya aratu ja langre minene kinya qote hakama arhamaniya Allah faranya ni jarandana nga ayana qur'ana fa mosri lemu nya sondo men kante ni me saranu sondo me kante intilaqan min huna na wutu yire akiyem manga ati manna nya hama amaya ni no ati nda ya nama anganda hotana kahi maga kota ngai wa kafa maga akiyem nya na langiram gutulladi Allah fare muna ta nya ati nda ya ni agar himbe niya wal hakim ati sawan da kadiga swana lite iro swalin lajru magabe ati manya ati nda ya ni ara yimbele ati na wuturni tawarne mani ati warna bi anga tanta ya hini la gara Allah na biniya Allah wa himbe bini ken kullenga wo ko da gili wa wallahi himbendi manti na warati ya hawa walakin هي الحكمه parce que ahaqin yani sirin pakin yau mun na ma ananya an ga mun na ma kamo an ta jako na bosai an hoywa koine himbe no hilli sida himo golline ya ti hakrene الموعظة الحسنة وبالحكمة الله فرنغاتو سارانو كوني هنانتي ولمو نيون كران كوتا ولمو نيباغي agama dungin anta bidunari donc la kala kalanta dungin ken ati ya hama bane anyun kimbugo allah ya ati ke bringa tani mani ngana ngaba ati ani yiganden sorono ari yaken ayigani to azim ke serenga bene de atani yiganden sorono ari yaken ayigani to iya na sara na korondi na brandi na yagendi melengi aw yiganden sorono ari yaken ayigana ni to arakenya ni yakeni ganda hena wa da wo himbe tunu ki hadise di ma yigena amma to ma yigena am pawa to allogo mo anti bute muran leme ngura badan amma ho yigena to amma har bani yigena to awi logman saunan kane anta yigene anga ma yige anta kenkene anga ma kenke anta minni anga ma minni anta sahara anga masaha ango yigena to mani serbe sarananda kando ama kando anga yigena to awatunu wa butenta mornangure langere ma on wani no langere ma bejingo Allah himbe ko de kingal logo mo be de awarani meni ko al logo mo ganta ge may maganye يعني ربكم أعلم ما في نفوسكم إن واسمنا أمونا هو يقول نيا الله واتو ده أنغا ما يجا قبنا نيا ني أنصارنا نتاسرنا يا ما يجا يا ما من الله واتو ده بسم الله كي يسوي waka amma nya sire gaya gala iganda ho nya isarananda
nanti keta ira metuga la 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 sire saranan tugarun tamma sahaba nyugoti Allah farenda atinge mari mpaba i qasim maga igani himbe nyanin tugunenda kana wako mana summe nyeda yalli ni ngantirni i haqqe be ga winga nda tugana nyima ba yani nyani yankini nyana honsu nyani da iran takene joga nyime nyani yigadi Allah farin taratilla amituka man zabura golle ni nyayi menye ikunyi kenya nan kenda iwa munda annambre ngango kamana kenya ikunda siza ange nyime wotini awakeni wuchi na kati blaga kara ange ntak mana anta mundibre an mona ndaganen sidi kati blaga kara kima difference nga ado mena ngade serebere kitampi qorenya ngawamunda annambre ngange ko mana kenya in karaketa kibiranga golle suka na yabane anyayu mun ngama yabane kibiranga nyayi mengena gollum punni me do sere sarnan ka tuwa ndamma bismillah ati zal qurba adikina dangi digan kan sikandi anna maren tinten kakku haqqahu i haqqenga de aha surontaku arsoni aha maren tinten ku i haqqenga maren tinte hana ken sere manda hawai ara kunduranko da kinga na buguno al aqrab fal aqrab ando himbe go sare hawe ando himbe go habe ando himbe go mai hakada am pawada haba amma dama an kisma da kisma amma madama ma al aqrab fal aqrab himbe gantinta Allah hakenko saran pakenko namara mun pakenko bismillah anna miskin ngaku hakenga anna killel mengu hakenga majaga seri maga bonondinde anna tu awa bonondindanunga kunya awa shaytani wa khinunga de tana haqqen siginde biti bonondinga ma bonondide anna tu shaytani yakafuran fusringalliya wa ikamandangani de annanya timmo gemuntenga aha maganya ti bonondinga na hollo hodi himbe gati alla bati yallaqi kinni bonondinga naro nyonkilungu be khana anga suruna halle kinni bonondinga na hokka hu awa an dipansinga awa kebe awa ago bonno kinni bonondinga bo kesuni naburenga ne halale ya amma naburenga ne harame ni me kayga antla karna kunya diga kebira kene bononden kampa Allah la hakka siginde ko ngala ma bononde ko bismillah imma turidanna bonondem be ko ma wotune bonondana ni shaytan mareme nda kona munda inya ke mareme ati shaytan ay siringal le ngay kamanda bismillah wa imma turidanna amma birambe anke nganda balli anhum bakamare mummaga miskinum maga killelle mummaga an awa hoyori amma kata dabarni amma haqqe kikini ibtaga arhamatin hinna yemundi sabu dangani gilli an kamanga ango kempinne gigini faqul qawlan kebirenga ken no gondi sehe koni lahum idangani kebegani diganneya aha anda wari aga kinyanga arangiya comme ampe Allah hinengi gini mokobe manda wara aga kinyanga ando masuruna amma renti diga na kinyanga miskine kinyanga killere me kinyanga kebreng arangiya mando masurono nani am pakren ho yugo de kinyan tanki tengure hina an wodiga ne ko nida na lahidun kiniya Allah ganda hokkininga an ngarje ngande himberi mo kenkinanga maga digan kote ko nida an kantum bugundenni anda koto so awa annari
amba ne jaman gabe ni kesun digan ko tan take ne kesuri sikan tadi akenga diga awatu nan ti bane anna diga ne ko ni da lingi khalleke aya kan tabaka de an wara hina Allah kan Allah an gode Allah himbe tatana wana yake mu gode hakaran tagi ni kenta ko wana toro aken konto amini agari be so konto no ana matron daw to ni meli nan ci dugu da bari da ana matron daw to ni meli nan ci da bari ta bari hana da mi mo sanna di aba angara gore ne tuna bara yana kai da magi me gara da bari an go da ni matron daw so ni meli kenguren mani ana da tuna na woni na buri na detourner geni mani wala na hotre yaade na detourner geni kenguren mani na namara na wani na buri namara nan diga wa khairin yadi wala ay agurbane akan barajen tadi ya ngi bera gini akali ani wala kan wato ni الغاية لا تبرر الوسيلة الغاية لا تبرر الوسيلة ngamu nana hosirenya kem posire ganda soro mo ken ta diga nanda anna nya mo burendi me nambaran de kem paramteni me jambande kem paramteni me khalle yige kem paramteni ibra anganda sere nambara anda sere khalle yiga anda sere khalle purji anda sere khalle kita mo gada kan dege me allai anganda hosire sunya tay abara jentanda na bure gumenya khalle ni baraje nga wakem bane hede anganda hubure benya tay ka kenjul mo sahinanga nan ka hu an faye gran nambara ke kai aha kinya ne likenga kinya sabuni annan kanu likenga bismillah ولا تجعل يدك jaga seri magan kitten kanya مغلولة kitte sitindeya إلى an kannenga de kulumbantangi lang kitenga magan kitten sitandu kannenga alghillu nyani tahana sirun siri torom gonyani iwo mego hilli dabarni yon kolallo botengono kitum piliro botengono kituku hilli yo wutini kata kunken pakati kata kunken no kunga kungorno yi botendi yon kolangi botendi kebre wa sokol ena gollu akman lan harbani yana kitenga ho sornar dakenya kebre nga kitenni akni meni maniya nan toran nyonto bakaduya na khairin futu kata duya me kite ngana siti ke mori aranta tora nyontono aranta khairi futuno Allah hayga sire kam misali sire be qallenga ntanyana iki hokoni tekeya atanna saranu bil haqi mare mum paqe miskinum paqe kilelle mum paqe kenga ntaba kasire be maga aw komi ken kamanen kitten qasi ndengo ke modi basa kunye ngena khairin futuno kata sirenga aw tora nyontono baka udah timma kan kiten kanya kundunga de ho honta tlanangenga ma kenya bismillah فتقعد atanga ndak nya kundunga de anna ta'u ملوما anjara ginte basana beso anjara gini ho gandanya akka manenta jogtana ho wadi serebe gandanya ho honta tlanangenga anken kallen tarno ho raqiya ma ta'una jondugo de ho gandanya beso anjara gini haram posre to muntamma haran digan sire anta sorna maga ayanya ni bismillah ولا تبسطها maga kitten ka bayde كل البسط bayen ka kempangane فتقعد anna ta'u مع anna kuti maga nyaka ho honta to kam maga ho ga kinan kinga na sudiga ho ga kinan ga sudiga na adike lagaru ango kutinde ken wurna mani himbe nu ganyira anga wa kinniya aganta kitina gariga yura kari kebirenga alla ga wanda sere wali kharbe kendi ken anna nya kam mo hinu hilli gana koni anna kanen pay maga nya honta tlananga maga nya ka honta to kamaga tampilo diga mu karage bega koni o hay ken no nyadi jaman juku be sun kabana nya kundunga ho to kamaga
anna hokkini saranunga mare munga miskinunga ibn sabilinunga ko to amma anna kinyan koren pakenga maga sukini anda an koren duronga toko malianu ngantarni honya maga kari amaga kenya kebina toko na kanendi kyaw ko ni jamanda kyan ko ni jamanda amma sire kere kilele menye ni serebe ambugu debe amura debe ya passe nyimandi sila handa nyimandi kunya to ni kilele me aro de man yankaba serenta magare na sumu gollenta magara go himbe nyana hari ho nganda magakara bida kini jamanya awa ajukuya kempalle serun gonun dangi gili alla faren ki yendi aro salafu salihin ibuyi honsuri nakini alla jatinga i menya korintonga yo aya ntakumbe gonu de ay anya antay abu bakar radiyallahu anhu ta mani me himbe ga wa ma wasu kinni allai alla faren matari ko tawana maganya parce que awatu himbe gani abubakar ya antan ni misini akilun tara bate ho su alla yimmer abubakar magangutu odangani ma qur'an lagarunga awanya na alla jatin sabura honu ganda kemme kini awa taganini honu ganda tiri qallen sukini alla awa taganini sikoy na bane kini alla na kutenkini basirun tabana ngabbesu garo himbe nyana koni tora ganta di kenni ke maganya hondat lananga maga sukini bismillah inna rabbaka ya rasulullah an kamanga aw warjagem bayni yimmen dangani agara kanu ina bayken dangani wa yaqdiru ken kamane nganda kuy mo kuyen tani mana aw warjagem qalliqin dini yimmen dangani agara kanu ina liqi kenda ken kamane nganda kiten qotoni mo anta ho kapa warjagem anto kapa na burenga wasayin kamane alla ya liqin kamane alla ya bismillah allah ta'ala ay amagri do qur'an danay ti ko munga basira arun allah nan ti ko abbesu la halantu kebirenga abbesu krosini nan kuti allah halam mo asikan dadi wa na honya allah sabuda koni na hagande aw warjegen bayni warjegen mundu sahare nyugani na akini allah na binni allah ko munga di warjegen nyuru ba sahare nyugani kinga bismillah ولا تقتلوا جغسير أنكن نما كرني أغار مودي بالوعد نلم من غير تنبرو خشية إملاق ومسكين أكون كنن سابو دغني أكو تونغانا ويانا لم غرجغنا أدامكم بابوسو أغنا تلم كرندنا كينيا جنوب يا كبيرا جنوب يقورن عند أفتا مغبرو عند أفتا أما كتا مون هلاني ورباني نكوني ngokanna fukara ko bege nga sisa aro ngokanna fukara ko bege worni o sere sulle nkallenga nanya kembo ho sabra asubbe kontini amma allatu wanda futa anda junubu ngome bismillah wala taqrabu jaga sere kama katindode awal jene ngade innahu su akwandi kama kaja me birambe aga ke jene ngati makatintai an matinda nganya na la an matinda ndanya na yesa Allah dungunu ke diga me sabu kama katintai ima dunya bada iro yagare ngari noku himbe ga hizu haramiya bayti wandi yugo aro wandi yagare I hilli ga wonno qubane ti iblis yani sikandinga anga matindai antarnanya de bismillah innahu atjeeninga jeenenya fahishatan wollingar nyanginga wasaa jeene yembono fille basana dambe mbegendi no jeene nya warni tay
bismillah ولا تقتلوا ya النفس gasere kama nyonkin kari nyonkin be Allah gara kallem paramundi إلا بالحق magandati haqqen ade atumu kinni maniya muhsini ganda jene kinni tongu nyonkin nan karano hore islami ara sere kari ni do tugu awa huregumunti ona kallami kinni tongu kinni haqqe an kabran karno islami nyani ayere tegi bito sikki kinay ken dangi atinta sagna do halleya kibrenga kenni haqqe kenni tongi ago kallati kebeya illa bil haqq andabu kuskiya islamin porem paramutengo ime islamin kama anyon kim paramutenga kama anna burem paramutenga kama arde munda yaqum paramutenga kama atenunda na gonundo ho gani aqalleya iriduya aso haramna kama إلا بالحق أقن من يكسك بسم الله ومن عدي من بي قتل إغانا كين كري مظلوما إغا بغينا كريا فقد جعلنا oda سلطانا seletinya وليا awaken qintal mundangani فلا yani rabbu ansirina kari allati ila digandanda ila kiten kina nyimi angana tangu ansiren kallanan kalli anna kari wala yusrif fil qatl qa jaga seri wo awa qintal mun gai imma dagaran qara isiren kallanan kari mo gondi de agara kari mo gobe ina kari ke mo godi imma kari mo godi himbe gahiti isiren kari mo goya ara ha agar himbe nyana kari ina kari kati kemeya mati kenga nanya awa ho haram de yani ajene tayana kari maluti ganga wana kari kibra kemme tanya nai bismillah ومن innahu adi aywa huren walinunga كان iyanya mansuran yadde ma hoyde Allah di dema na kiten kiniya aga tagawa kalli kharakari aga tinna buya na kina gai aga tiga aga yahiga aga yahi Allah kunda aga dema wala taqrabu jagaseri kama gatinto yatimin na buren qaide arakin qaranya magatinta ide na buren qahana magatinta ati anga tindo na burenga bane iblisa mo goy yang kanan ngondi illa billati ma ganda tinto mo gombe ken tinto mo kingam pasangunta kinyam balagunga kinyai anna surundi aha na bugu medi na walangala na njagundadi na hokai na jidi kinnam pasangunta kingam balagunga kanan kinyai na yiga nan kinyai na bonondi nan kinyai na ahuburum parago ampo surum paragu ampo burum paragu husirenga ama ke dabari bismillah حتى يبلغ anto ke mo di mayati menga kine أشده isembe qotenga be وأوفوا anna kine ken kine mo gon wora ken konan dangi anna sidanum bugundai agan tip angana bore ngana mango bonnari to para o wati nya bore kali tele gananya ana atan nyaare we nagawa mata baka gyang kale gari hiya dangana didi abore nyeme gyang kana mo ken takere di agena baka gyang bore akato ana baka gyang bore gari wa ana tan nyaare me na anda taganini anda baka ke bana kaleni besu kaleni o baki kaleni anta singo baka an kallendi misalne ke kolini kamu hiliya ke kolini kame akolinga ne kamu hiliya aw baka yima kallendi akolinga ne kameya aw baka kallendi me kamu kusikinta tagandini a su kamro tangare parce que on tabana kille makinya ga nan dina subu sira bana kallendi wa taxen so ke modi passe mo ke modi e tax mo ke modi douane mo ke modi awa ago bitiki be di bitikin tuwaru mo ke modi facture mo ke modi asu ange na sarsi mutu manna kallem buga kallendi
anna khalem buga khallendi kingen anya mogonga mella wadi mananyi me wasa sengo ke bi ba sar ndal serema akhirin ya sereda ngama diga anna khalem buga khallendi kimma diga bismillah agan timmandi fillahi dunga andu allah naga andu serun naga anna lahidun timmandi innal ahada anna du lahidunga lahidunya masulan aya tirni hoyde lagara ko tango tirni nade wa'ful kayla qaraqan yawayo ken kanjen den timmandi zakiltu bila kebe aganda kanjendi wazinu agana mi junga kanje timmi junga almustaqim kebe telemundengani almizanu sawi angana hombugari na hay atatum bil sunyoro kem pakati anna holladi na kuwalladi nga gilli hogantadi jisanda me la amagi a hogantadi aw kundu honda yare kana aw kundu nga gilli hogantadi e sisa himbe won sa numero ngai alla wo an kitenga lawre na munumunu gramunu karagi gramunu tammi gramunu tamido karwa anga walla kinga gilla duro anga ne himbe waradi aw timmene kinga ngi tamdo karwa kumana miju telemunte anga wala zero kibira himbi ganda wara kama kibira akem bundi bismillah zalika ati nakenjen den telemundi khairun ke yam pasangunta wa ahsanu nakenjen den telemundi kenya sirenni tawilan wa hilla garumade kenjen de sire ati an khairin adi angana himbe kitadi aw barke namaga dunadi la gara aw barke namaga aw resreni unde kenjene burenga khairin tadi de aw resre bismillah wala taqif ma ngana dangi ati magahum batude laysa tuwangu gamanya andangani tikem boya de inna sam'a annatu aywa tarum mukenga adu yaqe ngallenga adu sondo men tahundinga ke subanin bane akamane ngatirni ni wa gillaide asuk hamande kebirenga anganta himbe tu sigi antu agonno ko sigi antu agonno ko magati ngera ke wari na nyamma wari andangi anya gen to agunga ngera ke mugu na nyamma mugu andangi antaron to agunga e ngera ke simao ila bi ngera ke simao anyiro alla na masima donc andangi an sondo men kallenga aha e ku hayge o so garna ke konni nda wari amma wari nda mu amma mu hinga ne e gilabire ke yanga ngene kono gilabire ngera ke simao andangi an sondo men bakenga amma sima nyi mewta masima ma ke dabari allati an woturni ke suyi ko tabe an ngi tanda ke sima na to masima an ngi tanda ke wari ko tabe na to amma wari an ngi tanda ke mu na to amma mu an woturni nasu anda ko mon sabura ku jawama la gara hujja kan tan antal wono de nda qur'ana ma ho to agama wala ngara allah farani matoda sigi anto agum pakenga nda kiya wari nda kiya mugo na tukundwa anga da tembe kenga katin tanda jidi anti gantengo allah maga anti gantengo suru maga kangen tanda honsumbu ho su ana ko nangi dingera wari ho su ganda ko a dinge uta wonde ngo dige yo angi ta wonde ngo timari arbani ngasutu awurna ndar banetu bismillah wala tamushi maga tereta antake alla munyendi marahan nanya dundareya nanya wasane kene marahwa aha atren dempai au dundare nyeni wasana nyeni asungo ngotini jankana maga ken dabare an alla munyenya kama sabne alla be gama digandanda annake dabari akko sagara allo gonta gon koy an simmene maniya nake bugandi an simmene innaka anke wasana ke jankana ke lan takhriqa alla ntari munye ke bogode alla o walan tablugha aljibala anta tumpa gidu be wanta te yalla ngi baka tulan agile ni wa la
kembirenga anta na munya kama kamuna nyimenya di ando kutuku besu anga wandu daroniya ango wasuniya kaso ambana kota yugo anga interne na munya mbogo tantanga wa basana ngid dundar nyani anga takenya na gidu be hayan tati anga kumbaka wa kembirenga ama bagana nan tango wasono ngandu khorondi ni ango wasono kubeniya nandu khorondiya andi suhai agana munya kya kama bismillah كل ذلك أديك كنت بيسوكا كونيكي أندا كان سيئة وسنيا حبورنا عند ربك أنك من نديني مكروها السنيا حبورنا أنك من نديني ونواقرنا كان سيئه عند ربك مكروها تكسوه كهمان تبي إمبيغا كاندا كسوه نيام غبره كون كونتي مو الله ما يكون نيام غبره مثلا maka tinto yatimen na burenga illa billati ahsan ken tinto mo osire on taro kenga ken cende mo bure ken sire aho sire ni nda wari mo bure nda mo ho bure nda simma ho bure nka aho sire ni angara himbe warangara wari basun tadi angara himbe mo angara mo basun tadi akala mo kim mana wo ken qilli bismillah atiku kompono mimma kunu honyi ya rasulullah an kamangara kum parena kum katanga gilli to agona hantenga jaga seri ma kamanenya kapa allai kengani kamane tanayde inan siri jahannaba di maluman am beguntengani allah tengani allah hinenga kina allah garaman kai angana nya dunadi an mutaqunu anni misinte angana kara kamagana hillakape la gara kana orno jahannaba kebiranga kujukunu be hage sirega ndinya na an islamiya an kara islamiya anna dunan hangari anna lagaran hangari me siba sama kin islam ko ni tampille aro jukunu karage yani kol jukunu sirega nda kujjate ni hakara togidi anime am bi soti menen bismillah afa asifakum rabbukum aw sagane kata makan konga iti khadi bure be gawiya nyambo nyingende be gawiya aw ken konnida malikanu ni allah ri nyagaruma yalli ankun kamanda ga sugandiwa tillen nyugunga arallen nyagaron tigidi illi malikanun nga katurdina de innakum ankun la taquluna qawlan ago digame konni digan khorede walaqad sarrafna aw ku bangandi ke qur'ana de ko suka mandinga na talinun kini na gongondun kini na nyinan kini na jukkusurun koni na qisanun ko man sabuda ko sabura ina waji ga qur'anan ke makkafirin nun jidi hosuya maganta koroye illa to dada ya ime ga sirke nyana an wotini dangani law kana alihatun kamanga buganyana kapa allah taala ko mo gombe ago ken konni maka kem pagatinga la bitawi aywa kamanu kuni gajankille mundunu kata la arsi tagandana allah ide basennagu allah dangani an kallamunda bakahum ma yaquluna igo ken konni tikapallema mallemme an wurginta ko ya kabiran aqwarini de yusabbihu lahu as-samawati kampatun sukhabande musungallan kon yana Allah dangani kengani nyeruya adu munyanka adu takahosu kenga o kampatun do munyendi amanya gilli takahosuya angani ni kengo awas subhanallah kon yana bihamdihi ka pa Allah tigandenga subhanallah wa bihamdihi takahonsu wa konni nka لا تفقهون تسبيحهم أن كنت اسمها لهم كن كيف فهمنا بس آخر خنه لسان الحال منه لسان المقال منه إنه الله تعالى الله مغري نوغيا مغري قفرانا يدي كلا كم غويا دي أبوتوي من النقل إلى الأقل حقرنا كويني سرنا لا دندي hindi ga mogondi
hankanu hillinta miye ñini noku bane bane ngo bane nga jana kingo qurain kama wado kingo qurain kama mobe kebidanga ho ga makite na alla gaja nan tana honne bu wuronga mana honne ka hu wuronga man sigi hina amma ka on ke ni doro igro non gontali kungo alla sagonyeri amma kata kiyem baken kabana ibugo watinga amma kata kenen kabana ken watinga ibrenga kinga ko ni alla bana yali hankanu hilli madumi gemme hina ma bane ngara bane mututi gajanga na gajanga kile munda ma awa munda mani ya na kallen ka hima kina hangalla danga hakren da kem qurandi kenyam balagu ko mundu alla na kem ko en alla bane hankama kin abana ni kamane kamanu hilli tano بسم الله وإذا قرأت القرآن النسندي هو aga kamundiwa aga munyendiwa asuka mantengo alla senundini asu alla tigana kinwa ko ni zikri kin hi khore kinwa ko ni hon suka mande hatta al jamadat asuka mantengo alla hin koniya kin sawuni alla hin konne a place ngore ni bira kebe alla go hin konne konni serun daga ni ati khara zikri nya an siginte an taunte an sakunte hon so zikri nya kin sawuni har arjanna di zikr nta kutini yulhimuna at-tasbih wa at-tahlil كما ألهموا في الدنيا بالتنفس هذا الجنة دي قل لين تانو باتين تانو دي نقا يو الله ينكوني أنت قوتي مغا قوي دونا دي نيوي ينغا نيو أودا مغوبي دي الجنة قهانا دي ينكوني قهانا نيو كم مغو دي قوتا سنتا دي نيوي ينكتام بلا غني دي غينا كم بلا كتا ينكوني أنكن تيمون نيغونو أنترن تيمون نيغونو أنسان تيمون نيغونو هونسو أكتام بلا غني نقول لنا وكم مغبان غاني أرجعنا دي تيو أرجعنا دون كونو يو غتون ديني نن هنكون نيوندي دعاني يقول الله هنكون ني كن هي خوري هاي الله كم أغندي الله هنكون ني هي خوري الله كم أغندي الله دون كونو دي كمي أننا نينيا وقت سو أكايمو تي الله هنكون نينا وقت سو أنا أنو كمان هكوني سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر مي بانم باني مسكان تادي هنكون الله هنكون الله هنكون لا إله إلا الله يا الله هن ذكرين تانو هم بيقول لا الله بكا نسرني هكذا الله هنكون دي هو ما أرانا وقت سوء أنا كوني ampay sembere ko bibe aw ko na zikrinya an wata un tembe be kama aw ko nanya hanke be haya nya yini aw ko nanya an nya go ho ya antaro go ho di allati iso zikrinya na kiwri am bakare to kadi ikunga nyana yimbe kanne he arjanna mundu he alla dan qaba antar na ho surina
oke birenga ange mbiga ndanya anduna na hangari Allah gara na hangari ga min ange nyang kawana yen nanti kunga so Allah ba ko nanda to kon suwo ike subhanallahi konni kon suwo ike tigana kimure anke mbiga adam remenga ange nyan sire anyana dina kunga بسم الله وإذا قرأت القرآن يا رسول الله أنقل القرآن قرأ جعلنا حجابا ونا أيوة حجابنا أنك مولى من نغندين أريم من نغا كنغند تغني تلا خري مسورة كنستران هوي إنتان لي أها تغببي إغرام لامرنا الله فارين جنبا ayam paigara ko dengan Qur'an yanya hijabun Allah faran di romena ka tamani me iwalla munun Allah faran jamba ayam paigara ko anda ti Qur'an yanya sabu ya nallu Allah faran di naka ja'alna bainaka wa bainal ladina hijaban mastura mi qamri idza qara'at al-Qur'an abu kota kata hijranga ayya sin ya karna senga na wari yon kolan kamma kebrena qur'ana asuka montene hijabun yey wa ayan yu hana wari kare ma kun kan hijabun digam ko hilliya wono ba al kiyo kensu ya ligini al lil jins sadiq bi ayi ayatin wal malil ahad anga watu tanga soranu benu wari tanga ayanu benu wari ahan kunni hijabun qallu wasai ayanu ngadi demande ayanu ngadi yide ayanu ngadi an al munasaba la muriye bedo aya be go gemme kengu nyana kinga digambane ni qur'anan ko ganal luwanda anga wutunu na nya haji be ganal luwanda خذ من القرآن ما شئت لما شئت كسو قلنو كسو قرآن كم الله كم ونو قرآن قصو كنا لنيدا إيوانيانا نا إيهاجون دباري الله كم ونو قرآن نقوبي غونيانا هاجو بي إيو كنتو إيوانيانا نا دباري وكبرنا كيهتي الله فارم باني دادي adi yumatonun su minuga khalasi shart minuga khalas aw qurayn kama awre bu ndengo allah tuwan do menaga amma allah faren sunna be gari kemmo ko di kennam banganta angabonta dinanta onti ora kello no kendi ken ko da ora al fatiha kallen ko ni ma kendi me angane sallini anna ma tabati da qara sallini ay sura yuntanu ti aw qur'ana de ma Allah faran diga mundi ma wo kitabo kitabiri o gara qara ti ma ke sura qara sallini kentan tabati da qur'ana yugo yani komi anga wa to kono na himbe qara ar kin sumbana qur'ana woni anga na sa qur'ana suya anga tabati ya dahi ti ayugo on yana kahiriya qur'ana kutenga wa ma be qur'ana daron ta gondi alla diga ma gondi arun nam bati tayidi tabati ya da kana wa ma ke mo yadi alla diga min yani qur'ana yani kutungo karne salle ni mobe akano karne salle ni kem modi angana titi awne gamuni halaki ngana di ango kami aya karna halaki ngana dagendi wabil ahra hoy go tabati ya dari mi kenta kundi tabati ya dari na alla faren tambonya tuba himbe gar alla faren ka ara alla yimeda kainden tambonya tuba ken kamanenga ngara simman
de mande gandai Allah faran kanu ye gandai sura be gari Allah yimira tambon tukati sura be ya Allah faran mu ce ami tambo tuka sire an anda ka ami tambo tuka ngake kota a hawa tukune yana kana langa Allah yimira a hawa tukune kana langa yo sura be gari ken sawura kare kare gandai kini sura yi donc anna kona kini kenga abu labi to nga wari ango qur'an no gobe qarana salda fi ana to nga wari honga bakinga innal ladina kafaru ango ken qarna aya bi honga bakinga nga sama iso kendi kahirin su ka montinga hendo bane to nga bane ma hilo to nga nga yani iblis akon daiman aworno hon sudi nani hakre ni mo ballay kille mak ngi wutunde nga angana famu tam pakre ni me na yanka sabuntu annan gaba kannai dada ya القرآن نقول الله أن نقول بأن اللغة أوتو أن كنيا أنو هم بيقنني ما أن لا هم بيننا آية بيجا ونو أركين جو ميكتنا أنكم آية السكرة أنني anda kara hijabu ngau anda kara jingau anda sahau anda miniu anda yankiu anda dariu har bandai wa hara ga munya qur'ana yang ne digami himbe sirengani asusreni bismillah وجعلنا أكنة adi okuna aywa sutanya yemun sondomun kamma imma kata famunu ووقرا wana ujalina akinnatan ona qufarinya yemun sondomun kamma imma kata famunu wana sutanya itarundi intamuku وإذا ذكرت ربك ya rasulullah angandang kamam pingo aywa qur'anani abane pe ولوا ina hallakui على أدبارهم aw halle magandini نفورا wa ina koro wa ayanu hijabu ayanu sikyani ibangantengo suratul nahl ara suratul kahfi ara jathiya yo kunyadi nahl qallini ulaika alladhina taba Allahu ala qulubihim wa sam'ihim wa kahfu qallini waj'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahu kata ayanu bojathiya qallini afara'ayta man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allah ala ilmi kata ayana wala alimunungo yasini panangun kapai na utu yasini ya kata fahum la yubsirun wa qarangin hijabu nyai isahaye na nyankai mana mini mana disanga hijabu nyani nukura hijabu ayanu bismillah وإذا ذكرت ربك ya rasulullah yang ngandang kamampingo fil qur'an ni abane be ولوا kafirun nahallakui aw ihalli bandini ina koro نحن نحن oku tunganga oku ani tuananga bima tuhonga يستمعون iga woteringene به tikebeya إذ birambe iga woteringani katan karankanenga وإذ o honto birambe kafirinu kunna jiwa iga me gundalle maunu إذ awa birenyani yaqulu walimuna kafirinu kuga wotini gundalle maunni an kunta wo batunu ma ganta yugo mashura akrotontenni انظر ya rasulullah ange nampayni mogombe igara talinum bangandi andangani de minu kan tagemme inati tankorte gume inati gijan katana inati sugana inati turinte kumma kan kutonun ta meeni serbane di sugana ndo gijan katana kunta megge inta gemme inta karlay
gijan katana ndo sugana maaro korote gume inta hakarelai inta geme turunden kado ku ho honta bangi e maangu to no benu go me gurjana anganda kun kirisire bane di kebren anyimina hayde bokuni maangu to no ay bane suma duge ikapalle manda bane suma duge ikapalle manda ku su bane wotini meda ke kalle ken gare anganda kun kirisire bane di kendi kengureni angu ko himbe o kembo ho kendi ya sabun allati fadallu isamu kembirenga فلا يستطيعون سبيلا إما كتكندي كليبغوني وقالوا جندي دغامون سوغامبانا كبرينغا كلا وهيني في الأقل غما دغامو بي أن وفارم مانغوتون نغتي بيا محالي نيني كنا غادي سرباني دي كينيغا كويني كبرينغا حقري نيمدي نانتي أقسم ونين نكارندانون دي yalli o kundanya kotunga iga munyonge yalli okun wundi honiwa nanya tagande kurumba tirnde nyana fame mundi hede ay kutande don nakar nya tirni monike an wotuni dangani ay kote munyongonte mbane hede andalunga gada kanya gide nyime أو حديدا kanya mirembine nyime أو خلقا kanya tagaho yime مما himbe يكبر agan kora aga sondombeni nandi keran tangarni basa o gidentu o mirentu nga har sa nyime maga nyonki garantar no himberi de nyake nyime la budda min ijad ar-ruh fikum alla ganda kanu kotabe ina nyonki lagadi magaranya بسم الله فسيقولون أنا لك كي دعني إن تندعني من يعيدنا كونوا نيونكيلو نودي كن كودا قل أنغوتني دا كن جابوني كي بيغو نيونكيلو نغادي فتركم كن ينهم بيغرا أول مرة تاهنانا أنغا تو أمينو نيونكي مراندي دي هم بيغرا لتاهنانا نيونكيلاندي دي كن ينا نيونكيلو نغادي خاري فسينغضون رؤوسهم أنغا كي دعني يويون كلا نيوغو katanga oda fam ngayma dungede ويقولون إن قصقتنا متى هو أنا كمبري nga قل أنغوتي كين جاوندي عسى أو سيني أن يكون وندين دكين أغانتينتاني أنت لا تقرر كمو وجنو تمبل وجنو نغتي نجان لغارين دي أسردنا كيادي أصالي التحقيق أنت لا تقرر بسم الله يوم آتي وندك كوتانا يدعوكم أو ملك الناقة قريه بكا أغا سورانا إسرافيل كمينا قرني نانا فتستجيبون أوتني قطي مونيون كنتوكو نيمي كتو كتونتوكو تشي بوغو بوغونتوكو ينتي سانكنتوكو الله واغا يامرني أغسون كهمامي كيتي كتو ينكي كي غنيا باني فتستجيبون أغسو جابي دي بحمده الله تي غينا وتظنون أنكم واجيني نانتي أغما هو ندونا دي ما كانت هوني أقطعي كوتاكي جيلين دا أقطعي أنا يعني غلا جانك ما هو ندونا دي وقل رسول الله أموتني دعني كم أو أموتني كم دعني يقول الذي يعني سلامنا أكو كندا أها الله كمين يعني بيسويا أنك أنا مؤمن أنكري كمين كني تيجاني anda ti kahirin dai kome arambe wange ndandu qorondi nambara ayamariyenga akin ko mosrunda yaqulu ina digamen ko kafirin undangani digamen be ken digamen ahsanu kingani digan sirenga inna shaytana angati alla da digam bure munda de hari kahiri ti alla farinna ko mosrunda ina digan siren ko kahirin unda kembe amen islamin ka amen islamin ka akin ko musirunda ina digansire ko ni kahirunda inna shaytana libasa shaytana yade aw bonon dindini
ينزغ awo bonondindini بينهم ido me nagandi إن الشيطان annatu shaytaniya كان عدوا anya qonniya adamare للإنسان min nonin da mubinan aqunna qum banganteni de ربكم kebidenga digan sire ni maniya o garaw kebe konni kahirnunda aha maka digan buren kida maka tokotini awa an kullo yimbe nyadi an kuni yimbe dun ko ni an kuni galma jugu ni an kun takem boron tenni la ma to ken ko ni da an ya kan tay ho gabe tubi anda yana digan bure ko ni himbe da aga anda tubi aywa am mungayo am mungayo ani mi watu ko ta na digan bure ko ni kala de Allah sallallahu احبب حبيبك حبا ما عسى أن يكون عدوك يوما ما بغض عدوك بغضا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما ولكن جام سنة غرباني أدي أنقني أقني نانكم بحكاية أدي أسيو الله دا كوتاي أنقني كي أورنيان كنان دي anda garangkara ando baranya gume de atan kanan kana akanun nan kempe limiti yayi arawnya na kote awnya nan konne ngade aganda ni anda kanun nan dangi hakan godi anda yang konne nga awan tampe dinde me daiman haramare nan to konna kanindi nan to konna kandi honsudi da garangkara yemma gimu hohodi to konna kanindi anda yang modi an bakado al asrenga ibrahim digan sire be go konni kenni mani allah ala oto ngondi kenga an wotuni dangani rabbukum ankum kama ayani tuwananga ti agala halanga akama biman ti yemmen إن يشاء كما غندا قانون يرحمكم أنا غهينا يعني كم ورنا مني أندلون الله لا أو توبون الله كاني أو تقول دي كيني هنا هنا أو إن يشاء من دا غيانغان قتين قانون يمغا أنا غيانغان قتا نهم بكاري كاهرا عندي كنا هوي وكيني ديغان سرينغا أنا سهين جبا كم ورد هنا الله مغا أيا نجوا كوني أغا يمين يكون يا أنا أو يمين يكون دوا ankin tak mana famu hina nga angorna famu gemini kundo Allah hiru milinda ibla an kun konna da digan surun koni honne ani honne Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ati kahirin pinenya ni kidi kahiri ahinne mi kidi ati ke Umar kiri du wari kota yoy Makka iri gollen gemundi nan teredo Allah faren palle iganda do serebe wari iwa kamanen baga na magabura haleya iri gollen gemundi kenga wati go Makka yille ngana kare wurondi golle sundiya na Allah fare nan tirira halle inda do sere suwari beso kaniya intan to kono mangana halle wara iri du wari kotay Makka ike komi yare ngonya islamina ikira yanga katana gilli sowa makengo kenne ahine maridi nilenga ita dangani an tuntinga keni nga an tokono an pinentini de wato nga ne kada hina mayri an tuantinga ngan tokono kata kumade mahina nga de kumane khalna nyamuge ya gare ni ko mene idi du wari ho honda yang kani no gondi ina Allah faren kali mai imaga ayara Makka bonondi ikuma kuma himbe sorondi ayang mana bondi kebiren ina kari kemba nanga li hakreni Hamza tu gara himbe Abu Jahaliya
aken ni gana Abu Jahal ya ken qoni aken tubi Hamza tubu mudon sikki ati ken iga tubi koda arani labo nyani magallenki ko wara Allah faren gari ati Allah ni hirami lana maja kahirranta Allah faren qonni koyke Allah tabballa salama on koyke lakin da kahirin da ahinne nyani koy wahay qurayn kama janga ya kan tay koy wahay ke abangante ni amu denga kenga alinga sabra kahirin bi newi gedi umaru digam barakata konne ara digam koto konne aniga ngaba adu islami nyana dina kahirin ara famu tigi kahirin ya kan tay angin bi katanya islami man har sangi ya kan tay man sabra nya sabuna angana tara kunna digam hompa atubi halle anjiga koto islami num bangi nanda e kahirin numa ati hinna honyani alla gati ona digan siren gida ati kenya ngana gida ata ya gantai comme alla gara ko mo gobe ataron tadi asunna men mun dehe ikari tu to alla faren karak linya di nan diga butu bun kama ado hoyange mo kenda ndamina kinna ke min islami an ka umar tatu ati ngura alla faren kari kenta daga ni kata anda nawra Allah faren kari an akhiya garan payno adi kina an bawatu remme ndi kun islami anda kipene ko hina amma kata kum bakatina beede ange motina wa ngandu fon tawra Allah faren kari ati siginde o kamundi o ngeni tatu ike imme ko na yagare himbo sare habe jaja kenya islamina ay yarin den wo hawatu ngere minga kunya islam ngi ke ma makka yere kenta kentu asira kilem bo gondi idiga ya khababu yani ma bun arti ma yang kante miskin har banda ma kenya ngum de khaban do qur'an ati ken no ko ni hari ngi nam bo gatiya ari ko ni ara sampa na torembo hawatu ngel mege ara sampa ani wara sendi akhi yagaren grinte dare nyugo ya ma dare nyere atike dare kini ngona hay atin taki na basa anni kahiri ati ke gandara ke yagare ma mobe ke yagare gebi ke munda mobe ke ga bara holgo kini ke ti ke ni kahiri nga ja kahira musre adi gili ke no ko jili ke ma iti anta kininga mamani ganya diga senu ara senu yo mo ngara lage na liya ara papi ngine taha ma anza kul tasqa illa tadhkratan ayana ku tantanu ara ayana ku khara ati wuce ma memu a diga himenu kanima wori karine atubi kuma kunda diga Allah faren noko labon yana ma sisa ngura Allah faren kari ani ke masalana o ni kahirin woni Allah gara ko mo be kinyen aya kan ta hoyi ataron ta hodi ason men ko hundeni kenya gati wona digan sire ko nida ko sire nyana ho buren ko ni sirenga ngana ho buren ko ho burenda nyime imbe masago imbe nyime ngana ko sadi kenni imbe dunge imbe ni mani bismillah rabbukum amwatin kamanga a'lamu ayani tuwananga bikum ti agal halanga in yasha kamanganda kanu ana ga hinna ti tubundo kandainga aw in yasha manda ga yangan katayen kanu ana ga yangan kata ya rasulullah o manqi tawabesane kafirun kamade ni naqihla amuseni di batia naknya nindenyi ya
وربك يا رسول الله أنكمنا أياني تواننا تيمسويا كنغا وكمباتوني أدو يمسو كنغا ومنيني ولقد فضلنا بعض النبيين ورا النبي نمون يغنو حسنوني أو يغنو مدي كبيا كني جابونا لكن مكانكونا تي وحين نديه يقوريا الله فارنا اللغة أنا كني مكسر قوريني إلا أنا بني من باسو ميو كل ما كان الله كم كتونا هونو الله سهلما هونو الله من يعي الله فارن قال سيزا بتاع ما انترنت نايوي هكذا ونتا بانا كني مي حاسو مي كل ما كان كتونا سرندا حاسو سري كينتا غاري بكا بسم الله وآتينا داود ودنا بالله داود قرامبويا قل كني كن قانا كتابين توما يا مريم تاري حتى ندين تاري أن يقول لي موسى شرياني أسو دواو أسو الله تيجي أسو لغرو قاسي تانكرك سوراني هو قل لي نقومي القرآن تغنى تندي هو دب نقومي إذا جاء نصر الله مغو أسو دواو أسو الله تيجي أسو لغرو قاسي أسو نكني ولا الشريعة يا كون دين تاري إبدا أهيكرا كبير كوني أن بنيمو بسمون تاعو ميا كنيا بالفضائل النفسانية والتخلق بالأخلاق الجسمانية والتحلي بالأخلاق الرحمانية ممكن فسمون تاعو إجو كنا قراميا نيونكين جوكو تنتوني بوتري قانغ وندغو سرunga فامون موبي انا ركن في السلي كنت غن الشفي بري انا او هينا كنت غن بوتري نعم حسن